Hagenege Yukirish Bakhuid, Tongue in the Wine, Abindaki Inga Senjong, Ba Walter Solang Piao, Bad Consol, Telsinori Sopo, Rangat Batkin, Hindring ut Kikun, Kumjurung Iduai, Karpana Binda, Joel Sopo, Benyagachingo Chinkia. Iduai Rut Nagabinda, David Gudetti, Emilia Savian, Adela Savian, Albansius Bupang, and Adriel Savian, Aaron Joshua Savian, Baki Parabara, Bakinio, Yakajinkarku Haki Ingasem, Neusnem, Batimai. Duairu Nagabenda, Mar Daimon Suchia, Benyagajinkoi Chinkia, Duairu Nagabenda, Julia Senkli, Nagabendaka Jinkoi Chinkia. Lai spa, lai pupra. One baroko amen gora. One yaro jing is name a jing pa. Kajing ye kam jing sang kam jing ku. Jong utrayu bom juku. Ngan yar wayai kenur ya utray. Penagambang mauna leklem wan. Nasuda yang mabiang umudur. Si usai kaperte ya kiklun. Wan baru kolemen ko para. Wan yaro jing isne bajing pa. Kajing iklam jing sang klam jing kun. Jong utrayu bom juku. Kohiman ko para tongin sungu yau jisu nagabinda kaniga sungi panginang ai ti ge jing tumu chungi baro jing tumu shimet ba uni usnem ubalastang nagabinda chungi kalong kabasi zo haga jingim chungi vai pai vai banginang duairu nagabinda kai nar healing retreat kaban stang na du lashai ga sungi baro ki bawan shimenda kinang yomad ge jingkar ko ge jingai ge jingu trai Iduairu nagabinda baro ki bawan nagabinda ka healing service minda ka sungi bakindup yo ke jinkoi jinkia. Ha kerteng opa baru kon baru men sim Bakhuid. Amen. Ka jinga e jungo trai jungo Jesus Christ bat ka jingi jungo Palei. Lem bat ka jinga silak jungo men sim Bakhuid. Kindon reng ka bat pi baro. Ko himmen ko para tongin sangesh por ban pan map nagabinda ki lait ki la jungi. Kano ka kam kabangile persha yaga saindur ka jungu Palei ka long ka pop bad gide ban long ka sakhi nagabinda u Chris haki ke baro kabangile don bun ki dakishin ka ba persha yaga jinglong sakhi ya u Chris ka jingim jungi haga tin ka tilij haga jinglai jing kam haga jinga de jungi I yang sakhi persha ya u jisu bad gila bandong kata ka long ka jing sakhi lamler jungi namar ngimju iyang nagabinda ka jing shisha ngimju iyang nagabinda ka jing kuid haba ngi sange ben iyang bat im nagabinda ka jing kuid ngidang sakhi lamler persha ya ka sur jonga beneng tongin pan map nagabinda baro jait ki jing long jongi jimlein basniyo jongi ki jing jait tu jongi jing thalat jongi ki jing thok jongi ka jing lesting jongi bau jisu map ingi un pen kuid yangi
jisu be eat map yangi site good yangi bangin dupla balong ki saki bashisha jome man ka kerlet mat nga plam ha ublay badan por baro bad happy ko himmen ko pala mo pop shibun e da ki jim parkhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakrao e janga namar kata nga karpari nga Maria Bakhuid kabayaysa katay suti yaki angel bakiri koi badiapi ko himen ko para benduway nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan board bar winis ne yangi badan dala map iki pop jangi bunyalam yangi aka jingim bam jikut amen Dragon Rako Play Sngi Dragon Rako Play Sngi Christo Map Ko Christo Rap Ko Nong Penim Jongi Penim Yangi Dragon Rako Play Sngi Dragon Rako Play Sngi Christo Map Ko Christo Rap Ko Nong Penim Jongi Penim Yangi to nginia duwai ni duwai nagabinda baru ke jing tumu jangi ke jingang nur jangi baka bor jisu nampen seiso yangi vehi pa ibai haga jingim jangi haga ba ngi yaid haga ne ka Aïom janga Khristmas kumjuru yausnem janga Jubilee janga balang Jubilee jangi ibai pa ibai koblay me uba daga jinka yau kun balaka marweja me melas tang hakaru kam kaba pilla ya ka kam jing siuspa naga binda ki paidja me kumda ngi karpal to pens kem ya ga jingait ki skrija me ba hapo ka jingelam jangu kin poi shadu ka bainong balakular janga buram da utrai jangi Jesu Kristu kun jame uba im batsan sha renkat bad me haga jingelam ka we jang men siem Bakhuid ublay junam la junam amen Jubilee nagashiti bening kong uyonis Bakhuid ko beit de manu balam ler laj utu balen pau Jesu de Chris de uni ken Chris lam ler ubalalen ya ukpa badiya ukun char ubalen ya ukun umdan ya ukpa utaw ba pla ya ukun udon ya ukpa ru ay bagata ka ba pilayos ngaw na du bastang kanay sa bat pi ada kata ka ba pi ngaw na du bastang kayay sa bat pi hangta pinay sa haw kun bat haw ukpa pat kani kalong kata ka ba ula kularengi ka jing imbom jikut nga tho ya kani pi shapang gitu gi ba mut ban chikor ya pi Andre ka jingpan sle ka ba pilayo pedeng na u kayay sa hapi pat pimdon kam shu ba unu ni kaya pi na mar ka jingpan sle achang u kahi kaya pi ya ki a baro bat kalong ka ba shisha ka balam ler tikumba kalahi kaya pi to yay sa ha u ti menta kukun barit to yay sa ha u kanang ba anda uwan pau gilaban snow shlur Pangin kanran na u, daga ching leran ka ba uwan, kaktin siyang utray. Sampna putra nomor nyo spa praku nyo. Why you try? Why jing why temai? Bule ki kampela. Why
rwai ka batemai Nabutrai ulale ki kampela Di kamon bak sang timba kujongu Iwan lam jing penim jongu angi Ruai utrai Ruai jing ruai temai Bule ki kampela Ni utrai upen benala ka jing jom Upen paula ka oka ki ben riu Da jing in bayai ne utrai uban Kakular mulayu Israel Ruai utrai Ruai jing ruai temai Bule ki kampela Tebaro shi perteki la yoi Ya kabur bapenimu blai jongi Ya risa da jingmen pertebaro Ruai ya ro ya keno yu blai jongi Ruai utrai Ruai jing ruai temai Bule ki kampela Hallelujah 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 Kasih ke Bakhuid ke lateng sana Lord jongi Ale phi baro ke jai penriu mane utrai Pamata ke Sngi ke jing shai bakrau ka ting shan ha ka burte Hallelujah 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 Utrai undon rengkat bat pim Ringkat bat piru Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kum ya anis Kaburam amekutrai Kane kalonga saki jungu ya anis Haba ki ju kilapa ya kilingdo bat kilebi na Jerusalem ben kiliyawu Pide uye ulapla shimla len Henry ulapla Nga ngamde u Chris bat kila kiliyawu te pide uye Pide u Elijah ula jubab ngamde te pide u nangya tulepa badula jubab te kumda kila ong hau te pide ui ai hangi yaga jubab naga benda kito kibala payangi pi ong ayu syapang ya lade ula ong ngalong gasur jonguta uba perta hari kenja tapen bait yaga lindi jongutrai kumba la ong ui isaya nongya tulepa te kita ya kibala pa kide nagi parisi Kila kili ya u tebale pipin baptis ladapim de u Chris lemne u Elijah lemne u nungia tulepa u Yanis ulapai ketin yaki ngapin baptis daka hapadeng jompi u yang u we u bapim itu uni la u wan hadin jonga Henry ngam shong hog wat ban Lloyd yaki side juti jongu Kane baro kalajia ha Batania, ha Shilianga Jordan, hagaba we anis u pin baptis. Ka gospel jong utrai, Kajinga roa yame kukuris
Kohimen ko para. Katba ngidang im hakane ka Aïom Khristmas. Aïom hakabangi kinma kerpang ya ka jingka jungu Kris. Jingka nong nompenim. Jingka jungu Jisu. Ngidon kijing pule kaba kadau hangi hakano kedur ngideben kendiu ya Jisu aka jingim jongi. Ngios ngo Uyanis Baptist haka gospel mindakas ngi ong ngamde u Kris haba ong ngamde u Kris shimla len ya Jisu ne ula shimla sange ban pla ya ka jinge thau Jisu but ula ong ngamde u Elijah ngamde u nongya tolepa Henry ngalong uba wan ban penkre naga benda u Kris ngalong uba kadau yapi ya u Mesaya ngalong uba kadau yapi ya ukun uble ngalong uba wan ban pensngo yapi da kasur basawa jonga kasur jongu Yanis Baptist kasawa bat kakata yakiwe namar kata kasur jongu kakalelang bat kaktinu ble kasur kaba ukren kalong kamde kasur batili Henry kasur ba ukren kalong kasur ba seiso namar ha kata kasur kaladon ga jimpen sle jungo Kris namar ula keren ya kaktin jong uble haba ula keren kata kasur ba kaktin jong uble ki briu kilas ngap kilas no im kilakwa ban kala kabamut te Uyanis Baptist wong ngalakwa ban kedau yapi ngalakwa ban kindiu burom hakama jampi kata katolong jongga sur balong Kris bad ula ong ngamlong eye ban wat ban law ya kaksai juti jong namar ulong Kris kabamut bala pensle jong bele ukun jong bele kane kalong ka jingmut kaba Uyanis Baptist ulamut ban penpana ya kaparte But nagabenda kane ulayang, ulasaki, ulayap. Nagabenda u Kris, ulayap. Nagabenda ke jingyang saki, iya ke jing shisha, balong u Kris, ulong, ukun jong upalay. Day nagabenda kane ulayang, but nagabenda kane ula IT ya ke jingim. Lada nakabas ngautu ya kane, lada ngipai siya ka shiti jong Yanis Bakhuid, di bendingkong Yanis Bakhuid bakaran syai kadar lada ngem playa u Kris aka jingem jongi ngi kelalong Kris lamle bad hakaju kapor u Yanis Baptist wong lada ngem playa u Kris ngem la ban ngei tru hau ble ka jimpla ya u Kris jimpediang ya u Kris kalong shi benta ban imbadu ublay upa. Ladang iong ngim pediang ya u Kris nandang iong ngingait ha ublay ya kaba ublay uhikai ngingait bad nikongu ngilong kilamle. Namar u Kris badu ublay kialong kaju. Nagadaga daw ka gospel buon gijakaw Jisu kren mga badu pa ngilong kaway. But hakabas ngautu kaneka benda ngide ban puson ia ka badang jia ha ka perte menta don bun gi brio ki kendait ya u Kris don gi niemru ha ka perte ka ba pinjon hadu kata ya ka perte ka ba penia bun gi Kristan namar ke niem jongki but ki ong ki ngeit ha uble ngimtip ki ngeit ha uble ayu lada ki ngeit ha uble ba shisha kimla kendait ya u Kris Kino kiniam bakendait ya u Kris nanda kiong ki ngeit hau ble kilong ki batok. Kaktinu ble ka kran shai kadar mendagasni lada pisngap badhangne kaktinu ble ka ong jaru balen ya ukun umdon ya upa. Jaru balen ya ukun umdon ha upa. Kabamut da ka bakendait ya u Kris lada kino kiniam kipla bakingeit ha uble bakingeit ha yawe kitok don rubun gi kinhon kristandru kibami kumne ki ong kingeit ha yawe henry kimngeit ha u Kris kalam ka jingeit ha u Kris
kelam ke jingi do Chris baulong ukono bele don mano balaban poisha bane lada don kinu kiniam ne kinu ki jinge kabayai persha kane ke jingi kai bau Jesu ulong ukono bele kim don satya badu belero kim don satya hakalindi ban poisha bane namaru bele upa unom pediang yano kalam ka dak jongu Chris haka jingim jonki kalam ka dak haka silang ma jonki kalam ka dak jongu Chris kalam ka dak jongu Jesu nginim laban rung shabaneng upa unom pediang yano kalam Jesu henre don bon ki beriu ki len ya u Chris ki kendait ya u Chris lese don bon ki kin honro ki bakumne kiba ai bor kila kendiu ya upa kalamu Chris nakata daw kane kendin kalong ka bakongsan ngidon kamban puson jiliu halor kane ka ketin but jaru balen ya ukon don ya upa kabamot don jingya de ye badupa kalamu Chris kabamot hake jingim jongi lada ngikwa banlong gikun jongo bele ngidon kam yau Jesu ngidon kam banduai hau Jesu ngide ban yai lembau Jesu badom don kawai pat kalindi ban poi shaupa like no Chris nagata dau Jesu la ong nga long kalindi nga long gajing shisha ban nga long gajingim Bad kalam kane ka jimaya don iweiro balaban poi shabaneng namarupa un pediang malaki banget lemba u Chris lemba ka jinget hau Chris lemba ka jingi do Chris lemba ka jingkongu ya u Chris lemba ka jingim ka bau Jesu lahi kayangi de naka gospel kalam kane ka benda ngim don jingim shu lada ki perkat kin laitim kinom laitim lada kene ke ketin kalong ga bashisha bad nginget bad ka Bible kalong ga bashisha ya ka batto ha ka Bible ka wan lemba ka jim parsar jung men siem Bakhuid lada long kumda ngideven kongu ya ka Bible ngidon kamban im ya ka tinu belai ngidon ngimlaban pintam ne pinduna eye na ka tinu belai de na ka takadaw ko himmen ko para yanis baptisula on ngamdeu Chris ngamde nong ya tulepa ngamde Elijah henrengalong ka sur bakalelang badka jimpen slejung ublay habanga kren kawan naw men siem Bakhuid kakatin ka balong dolong snam ka shongsa hau habau kren sya pangu Chris haka jingim jongi ivei pa iveiro kane ka katin kadeben long dolong snam bat kadeben shongsa bat ngi habaka jiakumne ujisu unstam banlong shibenda bat ka jingim jongi ivei pa ivei bat kata ka jinglong kan pelong yangi ki kun jongo Palei lem kumda kadon ga jimma lem kumda kadon ga jimma ha ka jingim jongi beriu kin kerlalong Chris lamler habangi kentai ya Chris habangi ongim don jingya de ya Chris habangi ongim kwa ujisu henrengi kwa upa hakata kaju ke kelimat ki beriu ki baken kumne ki keren kumne kin kerlalong Chris lamler mano ba ki kai yangi persya ya Chris lamle mano ba persyam ban penyap ya Chris ha ka jingim jongi ne pindu ya ka jinglong Chris ha po jongi bade uksuit kino ki jinglong kino ki jingi kai kino ki jimperkat kabak kangla dia ka jingim badu Chris kalong ka jinglong kabangi ong jinglong jongo Chris lamler uksuit ubamen mano ba kwa ban pindu Chris bade uksuit kino giniam kiba ong kiba hikai u Chris omdai ukono blai kilong ki jongo Chris lamle kilong ki jongo Chris lamle namar ki kindiu ya upa henre wan ya uta upa kita kiniam ki persyam ban kindiu omdai ublai bashisha Yahweh omdai Yahweh ki wei pat ki blai ki bamde shisha ublai na kata kadau ko himmen ko para hakane ka partai ka baminda don bon ki jing huri hura don jing suk don jing ye eat markelia bad ki bri badon da kawe kaniam ki persyang ban yeshun bat kawe
ki beri badon hakawe ke kinhun ki persyang ban ya kun bad kawe pat ke kinhun kane baro kamde ka dakashin jongu Kris u Kris ulawan ban penyateli yangi u Kris ulawan ban hikai yangi ban id u Kris ulawan hikai yangi ban ya map markalia Henry lada don kano ka dak hakano ka kinhun Kristan ne hakano ka niam bepersya ya ke jingit jingmap jingsut jingyateli kilong ki jongu Kris lamle ngide ban sautu syai kadar katkum ka jimpan syai jangane ketin kaba yanis Bakhuid uhikai yangi lembaga nega shiti ladangi ngi wat ladamangi longi Katolik ladangi don kanege jinglong ngide ban sautu ngimju idiu jisu ngimju kongu yau jisu Henry ngi kongu yau Kris lamle tongin pen be de jingim jongi tongin pen koi de jingim jongi ngin pen scam ye jingim jongi ngin pen klein ye jingim jongi kramba ngin nom bakala lindi lanoru haga jingim jongi nakaban jingai nakane ge jing shisha bau jisu ulam ukurno ble badupa badukun kialang kawe jisu beid karko kardo yangi pensle yangi kanamba ke jingim jongi kalang ka basizo bangiru rangkat bat me ngin kalalang ka sur basawa ban kring ekiwei sha ke jingit pe shisha jome ai bakak tin jome kanang longdo long snam kaban shongsa hapo jongi iwei pa iwei enyaro ya utrai Jesus Christ ngin plai ke jingit ke jongi nganget au play pa kan bor pa nong thau ka bening ka kendo but how Jesus Christ kun ba marwe chungu utrai chungi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisuti bala shale ben po pondius pilatus la sanartna yabu la yab la tepebu ula kya shaki baya haga sngi ka balai la mi pan ki baya ula kyusha bening shong shakamonu play pa badan bor baro nang daun wan pa tan bishari ki bayim bat ki baya nang ngeit homen sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingem selok ki rikoi haga jimap iki pop haga jimi pat ka do daga jingim bam jikut amen Lai spa nrepusa to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jompi kallong ka ba priang pun hau blai upa badan por baro try pediang kecikinya di jompi nak bentar cingiro borong tenjung jumlah ini berpalang kujung baro wei ko trai to pediang ya ki jing tarwa jongi da ke ba la pelong ya ka jingyai keliang ba krau burom bangi ke ba tarwa ya ka ba mela ai ngilong ki ba chong hok ban pediang ya mehi da u Kris utrai jongim amen
utrai undon reng kad bat phim Berkat bat piru. to ken thiu yala ki donut Ketiu kisau trai. tongin ai ngu ya utrai ublei jengim Kasong hok bat kadei. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeiti jengi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut lemba utrai jengi Jesus Christ uba haga jinglom blei ba omla yo I jengu ula pau haga jinglom briu kaba ngila ban yo I haga ne ka jingmaya bas no ping kaba ngireke uta ya ubalaka na bam jikut laka yabu haka por kanamba ba enda ula lumlang yalade halade yakata baro kabala sha kentai un pendemai biang yakie baro shaga jimba but un kot biang yawu bendriu bala sakama shaga hima bene but kumda ni perta jam haga jinglenium bakamen kadba rengkat but baro ki angel ni penbana yaga jingero yaro yame Bakhuid, putra Jubilee kipai, pedang bertesa wadah kaburam jombe. Hosana, Hosana, turwa Jubilee syajrong. Hosana, Jubilee junong. En ya royum bawan haka kerteng utrai dan pertesa wadah kaburam jombe. Hosana, Hosana, turwa Jubilee syajrong. Hosana, Jubilee junong. kohimen ko para haga ga por ka bakantang tam tongin duwai na du ka dodud naga pinta ka jimpen roy ya ka jimpen slay jung men siam bakhuid kanam bangin priang pura ya jisu klam artatin klam kano ka jing talot pa jisun kalalong ublay jungi pa un kalalong ukun ublay ba un kalalong ukrisa ka jingim jungi kanam ba umdon kino ki bor ba yale persha yangi inangai ti kino ki jing ting ki jing kusnai ki jing sosi kabang idon hapo jungi inang duairu pa jisun pen khoi e jing mong hapo ka men siam jungi paun ngin duairu paun karku pat pen khoi pen khia ya ki ba pang ki ba shitam na padeng jungi ba ka bor jisu nam pau hangi vei pai vei khatba ngi duai naga binda ka jingai jung men siam ba koi halo jungi I vei pai vei ha ka ne ka por ka ba kan tang tam dashisha melong o bakhuid ko trai katame jong ka jing koi barro namar katangi karpad yame topen koi pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapha ya umensiam jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yawu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya uppu bada ka baingu yame ula kedia yawu badulai halagi senran u ong to shim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka med janga ya ka banaiti na ka benda jompi Hakaju kiru kamendal alaya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage sentran u ong to shim bat dina kane pi baro namar kane kalonga kuri jonga snam jonga jonga jutam batimai bat bam chikut ya ka ben penmi naga benda jumpi pa naga benda ki babun naga benda ka jimap ya ki pop to leya kane ban kan mau ianga Kosnam bakardor jango Christ to pen koid yangi pen koid yaga men siam hadim pen koid pen kia yagi bapang gi bashitam
Yada yang inau bamen naki kalam. Kajimaya jongka jinge Katasin bangi bam yune upo Bani dinagane kakuri Ipen benaga jing yap jong me kotra Namar kata, ngi kiba penmenda ya ke jingia bad ke jimi pa jangu. Ngi tarwa hame kotra ya upu janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da ai nguaidem, namar mela nyu ya ngi kiba bit, ben ya hakama jamme bad ben shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadiya me, bangi kiba yobinda hakamet bad gas namu keris, ngilong kiba la penyatli kawe da umen siyem Bakhuid. Taken mau kotra ya kabalang jamme, kabala priang hasatala kaparte. Pato penjana ya kaha ke jingi rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi u Wilbert Marvenu Bishop jangi but baru ki lingdo bat ki riniam takan maulem ru ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yuti ya da ka ba kermen ya ke jimmi pat but ya baru ki bela kalat no ha ke jingi sne jamme tap diang ya ki sha ke jing shai ka kama jamme to isne yangi baru ngi karpad ya me parengkat bat kamari ya te isoti Bakhuid ka kami jango blai u Joseph Bakhuid kurim changa que apostol Bakhuid, o Francis de Sales Bakhuid, but baru ki Recoid ke bela penskaba ya me pateng la pateng. Ngilong ki babit bin yobin dalem haga jingim bam chikut, par bangini ro but pindon burom ya me da ukun jame o Jesus Christ. Dahu lembadu badhavu, kanlong hame u blay upa badan bor. Hake jingelang kawe jingamin siem Bakhuid. Barok keburam bat ke jingero. Junom la junom. Amen. Ko himen ko para tong in duwai naga binda para ke jingai ke jingger ko kabangi trang ben yo hake jingim chungi kam da mengi duwai ru naga binda baro ki kun ke ben sawan men da kasngi naga binda ke jing duwai pen koit na du shpuch teng i duwai ru naga binda ke inner healing retreat ka ben stang kum ke jim pen krai ya ni usnem jing Jubilee naga binda bara ke bawan shimenda kin shem kin lap kin yomat ya jisu ake jingim jungi na du lai tarik ni duwai ru naga binda bara ke brio saudong jungi bakin ang yomat ya ke jingai ke jungu Kris bakin pidiang ya u Kris ake jingim jungi kopa jungim ba habening kalong Bakhuid ke Jume, kanwan ke hima jume kalong kamon jume akin daw kum ba habening toa yang iminta ke jimbam jungi ke bahala kasni bato map yang i kirangan jungi kumbangiro ni map i ke beles niu yang badwati alam yang i shaka jimpan shoy and rate of light i naga basiniu top light yang i karpat ko trai nagi jing siniu barro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jingera ke jing sune jamme ni light bara bo naka pop banginio jingeda nagi jing jinjar barro kadbang idang up kemelen dia ga jingermen Bakhuid bat ke jingwan pa jongunom penim jangi u Jesus Christ Namar ka jume ka long hima ka jume ka baba ka borong junam na junam Kotrai Jesus Christ meu bala ong haki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jings spoon jame tai ka ya ka jingsuk bad ka jingyat le kawe kat kum ga mon jame mame ubaim bad basensha junam la junam Amen ka jingsuk kotrai kandon barabo rengka bat pim dap da ka jingido Christ tong ini ai markelia Bye.
pertei tus nhau sen ayangi ku kon lang bro jom ublei me bakit na kipop ka pertei tu ai jin suk yangi Hakami ukun lambro jungo Palei. Hakami bakit na kapop jungo pertei. Sukito kibala kot syaga jingkawai jungo kun lambro. ku benrat ngomong bersongkau menrung apa kayin cuma menresyong kaketian berkemsi juga akan sekian
Jisu melango blay jongi melango blay bashisha kalamame imlaban poi shaupa ko Jisu bayi karko kardo yangi karko kardo yaki himen ke parang jongi baro ki balayo pidiang yame haka communion men siam per communion Bakhuid minta baro ka pertekan pidiang yame mamelango kono blay bat kalam mame ko kono blay ko Chris ngimlaban poi shabaning karko kardo yaki bapangi bashitam na padeng jongi karko kardo ikinom pop bakin kala ka bamot karko kardo ki brio bamge hame bakin dup laban plidan bakin dup long shisha ki kon jame bakin kala long shisha kristan ke ba im badme ke ba eat yame ke ba shanya hame karko kardo ro ki brio badon hapadeng ke jinge ba bon jai ki don ki batia ha ki hospital don ki ba don ha ki ICU don ki batia pang hai em don rogi himen ke parajoni ki bashim menta ha ke ne ka mas Bakhuid ke ba pang ki bashitam Jisu menang kaner la ka te jame halor ki ba pang ki bashitam baro menang bengno ye ki jimpang ke kinyang joge jimpang baro na ka met ka par jogi bakin dup na ban chikri shirahem ya me ha ka jingem jogi pen kalai ne ka met ka par jogi ai ke batalot bor ki nang yang kinyai ya ki bayap shiliang ki nang ya bor ya ki bayap stroke ki bapang cancer ki nang ya bor temai halo jogi karko ka trai pen slay ko trai hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Lekam bala halor baro ibai menda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, I bore, la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Ko himen ko para nginduwai nagabinda usnem Jubilee nagabinda ke jingai barominda. Kopau bahabening toai bagajingai mamelalai hangi au kun jome Jesus Christ ukimen jongi bad bahagati ding jaga jingis pun kan kalang hakidonu jongi dau men siem Bakhuid kan kesiu yang hangi ya ke jing kermen balakurku daga binta ke jingwan jangga hima jome to ai bagajinga e jome kan pen kalat dur yangi shakinong nur lengka bam ju sangtai banbet yegi sembai jangga gospel Toai makitu kisumbai in penkalat dur na syako ya ke jait pendriu badia ke perthe mariang baro kawai ha ke jingkume lendi batikana ya ke beneng batimai bat ke perthe batimai haba enda ya ki bor jungo bamen la wengno kaburam jame kan ting shine juno toai baki jinga e jo ke Jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ke jingkarmen ya ke jingang nun ya ke tiam jingan show kapening ai bhaka ke ju ke jinga e kan bin sapriang ya ke jingkemen bat ke jingsus jungunong sius pa jongi satala ka perthe shame ko ble jongi ubala karku junam kanlong kaburam bat ke jingero junam amen induai naga binda ke jing dumu jongu pa Bakhuid bangindup iyo man gimas Bakhuid yaga jimpen jempura naga jimpen chitam shipor kopa jongim happening kalong Bakhuid teng jome kamangi ma jome kalong kamon jome hando ba happening toai ngi minta ke jimbam jongi kabala kasni patama pingi gerengkang jongi kumbangi rumap ke besni yangi padwa telam yangi shaka jimpen shoy ngai taplai tingi naga basni amen Kublai ko Maria kabadap daga chingai pride and pan karkuya pan aptinte pala karkuya usop ko jompa Jesus ko Maria bakui kami jom kublai tuan ka benda jongi ginom pop minda daga porga chingya jongi amen kaburom hau pa deu kun bermen sem Bakhuid kumba kalalang ka paminding kong kum chu minda bara bo chinom la chinom amen tho ngin nia tuai to ai ngi karpat ko blei badan bor baro
ba dakabor jeng kini kijing maya bakentang en yai pen skem yaga jingim jengi dau Kris utrai jengim Amen. utrai undon reng ka bat pim Ringkat bat blei badon bor badon karkuyapi upa badu khon badu men sim Bakhuid Amen. ya leisuk ban pen bana ka kubor babha jeng utrai daka jingim ka jompi Yesumu Yahweh. Lai spak katla. Ia long kawe utrai, ia long kawe. Ia long kawe utrai, ia long kawe. Ia long shituli, madu Jesus shituli. Ia long shituli, madu Jesus shituli. Ia long kawe utrai, ia long kawe. Shibara utrai ngilo, shibara utrai. Shibara utrai ngilo, shibara utrai. Ia long shibara, bagutrai malamipa. Ia long shibara, bagutrai malamipa. Shibara utrai ngilo, shibara utrai. Kaburam hauch pa berkuna mensim Bakhuid. Kumbang along mabeningkong kumcium tar berabur senam amen. En yoro utrai Jesus Christ. Senam amen.